كتاب 11 باب 18 كملخص الفقه درس ما يوتين في ميراث الحمل في ndondi sowaɗo runugol sowaɗo kadi reedu kadi yakunu gom ɗi hino laato min jumlatil warasa e nder dental ronoɓe ɓen kenen go hino wona hamlun rondaɗo kadi reedu mo jibinaka wa ma'lumun hino anda hina idin untuma ma yuhsalu konko wawata heɓade minal iskal immorde e ko jilɓi annashi ko nettinte an jahalatil hala sabu majjegol alhaali allati on yakunu mo reeda ɗon kande reedu laati on alayha e hoore mum min hayatin immorde foti ko gurdan aw mawtin ma foti ko mayde wa ta'addudin foti ko kontore har ko siwtaɓe no ɗiɗo ma tato ma nayo wan firadin masi ko weddagol goto wa unusatin e laatagol makko bobo jiwo wa dhukuratin e laatagol mo gorko wal hukmu nyaawrende yahtali farahinu lutondira galiban ko buri dudude kon bi ikhtilaf sabu lutondirgol tilkal ihtimalati e de do redande de do sowande alhaliji mum min huna awa ko ila do non e tamma woni ko himmiri al ulama jomirabe gande be rahimahumullah yalla yurmebe bi sha'ani fi fiyake makko kanko sowaɗo fa agadu lahu be jodanimo be wadanimo baban dambogal khasan hirtingal fi kutubil mawaris immorde e nder defte ndondi den wal hamlu ko wi'ete sowaɗo ma yuhmalu ko konko ronda fil batni kande reedu minal waladi immorde e ɓiɗɗo wal muradu ko fanda bihi e muɗum huna ɗo ma fi batnil adami ko konko woni e nder reedu e ibnu adama ida tuwuffiya si tawi woni maayi al mawrusu roneteɗo wa yatawa kanko debbo on hamilun bihi ko rondiɗo bobo on wa kana haray bobo rondaɗo ɗon on laatike yaris ko ronowo aw yahjubu ma ko wirnowo bi kulli takdirin e sabu kala eɓɓorede ni aw yarisu ma hara o ronay aw yahjubu ma hara aw yuhjabu ma ko wirneteɗo fi ba'di taqadir e nder yoga e eɓɓoreji ida in fasala so tawi woni o sendodiri e reedu biro makko ndo hayyan har ko wuruɗo wal hamlu sowaɗo on alladi on yarisu ronowo wal hamlu sowaɗo alladi on yarisu hanuɗo ronude bil ijma'i ka fottanegol jomiraɓe ganda ɓen ko alda e lurral walladi ko on woni on yatahaqqaqu mono tabiti fihi e nder muɗum shartani sartiji ɗiɗi ashartul awwal sarti arano on wujudahu ko wodegol mo kanko bobo on fi rahimi ka nder renga yumma makko hina mawtil mawris e nder sa'i maygol duwaɗo ronede on hara o wodanoma adi roneteɗo on mayde walaw nutufa hay so tawi ko toɓɓere mani o wonno koyo fellite way fewndo oya mayata hari oya wodama ka nder reedu ɗum ko sharti arano a shartu thani sarti ɗimmo infisaluhu sendodirgol mo e reedu yumma makko no hayyan hara ko wurɗo hayatan gurda mustaqirratan ñiɓuɗam le kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako nelaɗo ida stahalla al mawludu so tawi woni bobo jibina ɗon dagini hulluɗum himo wuuri warasa wo haray o ronay rawahu abu dauda wa naqala himo eggi an ibnu hibban ko ƴetta ibnu hibban tashihihi ko sellinta oɗo hadis wa ma'ana istihlal al mawludi ma'ana dagingol jibina ɗon buka'uhu ko wullugol makko inda wiladati sanga jibinede makko bi raf'i sawtihi sabu ɓantugol hito makko ngo waqila wi'ama o oye ma'ana al istihlal ma'ana ko wiyete dagingol an yujada ko nde heɓoto tum min e makko dalilu hayati dalil hulluɗum himo wuuri min buka'in e modde foti ko wullugol o jibine tum o wulla aw utasin ma ilugol aw harakatin ma memminagol ma ɗojjugol e ko nanditatay ɗum wala yahtassu hertinaka dhalika e ko andinta ko himo wuuri bidbuka e wullandu ndun tum fal istihlal dagingol ngol ba'dal wiladati ɓawo o jibinede dalil ɗum ko dalil ala infisalihi e dow wonde hihi o sendodirgol makko e reedu yumma makko ndu wonde hayyan ko wurɗo hayatan gurdam mustaqirratan ñiɓuɗam wa bihi aw ko sabu timmugol ɗi shartiji ɗo ɗiɗi yatahaqqaqu woni ko tabi wa bihi ko sabu waɗugol mo muufe man holluɗo himo wuuri yatahaqqaqu woni ko haqinqirnirta kadi ashartu thani sarti ɗimmo
amma shartul awwal amma sart arano wa huwa dum wujuduhu ko wode gol mo wiiden fi rahimi kan renga hina mautil mawris sanga mayata ronete don fastadillu dum hino e dallinore ala tahaqquqihi e dow tabutugol mo bi an talidahu nde o jibintamo film wo fa yustadallu hino dallinore ala tahaqquqihi e dow haqqinqinegol wonde hihi fendo o ya mayata hari o wodama ka reedu bi an talidahu nde sonnajo jibintamo kanko bobo fil muddatil muhaddida e nder kontore happande nden lil hamli wonande reedu yagal ngal wala ha hino wodani mo agallu ko buri fandude wala ha hino wodani no wodani reedu yagal ngal agallu ka buri fandude wala ha no wodani reedu yagal ngal akthar ka buri dudude bi hasbil ahwal ember al haleji den wadhalika dum anna lil hamli hino wodani reedujo e anna lil hamli hino wodani sowado al mawludu jibina don ba'da wafatil mawris bawo fatagol ronete don salasu halatin al haliji tati al halatul ula al hali arano an talidahu konde sonnajo jibinta muhayyan ko wurdo qabla madi ko adi fejjugol zamanu ngon agalla ko buri fandude muddatal hamli e nder dumun reedu yagal ngal min mautil mawris imorde maygo ronete do fa fi hadhihi al halati woni yodo al hali yarisu o haray don ronay mutlaqan dum hino fottana li anna hayata sabu wurugol makko gol ba'da al wiladati ba o jibinede fi hadhihi al muddati ender den dumun nedon dalilun ko dalil ala annahu wonde kanko kana walatka mawjudan hari ko wodado qabla mautil mawris ko adi maygol ronete do wa galla ko buri fandude no muddatal hamli e dumun ne reedu yagal 6 ashurin ko lebbi jeego bi ijma'il ulama wondude fottanegol jomirabe gande ben ko alda e yeddundirago li gawli ta'ala ray non dalilon ko sabu dalol Allah ka o dali don wa hamluhu reedu golmo rodegol bobo on kande reedu fisalu e muynigol makko ente fo salasuna shaharan ko lebbi capantati ma gawli ta'ala wondude dalol makko kawino ko wol walidatu jibe be dido yurdi'ina yobe muynin awladahunna bibbe mabbe hawlayni kamilayn dubi didi timmudi fa idha taraha al hawlan stay in bugike fa idha turiha al hawlan si dubi didi din bugama wa huma koni din didi arba'ata wa 20 shahran kulli binoga enay stay woni lebbi noga enay bugama ittama min 30 shahran ender lebbi capantati bagi haray ko heddoto 6 ashurun ko lebbi jeego waya ko di lebbi jeego agallo buri fandude muddatal hamli ender dumunne reedu yagal ngal al halatu thaniya al hal dimon an talidahu konde jibintamo baada madiyu ba fejjugol zamanu akthar jamanu burgu dudude ngu min muddatil hamli ender dumunne reedu yagal ngal min mautil mawris ila kamaygol ronado fa fi hadha al halati woni haray odo al hali la yarisu aray on bobo don oronata li anna wiladatahu sabu jibinegol makko gol baada hadhihi al muddati bawnde dumunde do tadullu hino tinnina ala hudusihi e dow wodegol makko fuddegol makko gol wonde baada mautil mawris ko baawo maydo ko baawo ronete do mayi si o woda dum don holli o ronata وقد اختلف غمدي لوتندرينو العلماء جوميرابه غاندبه في تحديد اندر كيرينغول اكثر كبوري دودوده مدة الحمل دومون ريدو ياغانغال على ثلاثه اقوال هبه لوتندري دون ادو كونغو دي تاتي الاول كونغول ارانونغول وبه وي ان اكثر مدة الحمل وند كبوري دودوده كون e دومون ريدو ياغال وسنتاني كو دوبي ديدي لقول أم المؤمنين سبو ما كنين عائشة يوم قم دي ببين عائشة نين عائشة رضي الله عنها ولا يبقى الولد بوبو هدو تاكو في بطن أمه كان يريد يوم أكثر من سنتين بريدو بديد مثل هذا صفة دندو لا مجال هري وينجين ديرو على للاجتهاد في تنغول فيه اندير دندو فله نهوداني دون hukumun nyawore almarfu'u bantande ila nabi ha hewte kan nabi sallallahu alaihi wasallam asani kongol dimongol an akthara muddatal hamli wonde wo ko buri dudude dumunne reedu yagal 4 sinina wo ko dubi nay li anna sabu koni mala nasfa fihi konko tata jiyal alaimun yarjo hino rutteo fihi ender mudun ila alwujudi faade ko wodi kon wagad wajada gom di ama gom di tawama baga alhamli hedda go reedu fi batni ummihi
kander reedu yimma makko gomɗi yi'ama ila 4 sinina ha duuɓi 4 yi'ama goɗɗo hino reeda ha duuɓi 4 o jibinaka o yi الثالث كونغول تتابونغول أن أكثر وند كبري دود مدة الحمل إدمون ريدو ياغانغال و 5 سنين كدو بجوي وأرجح كونو إنيل كبري جيتشو دي على أقوال إكونغولي دي والله أعلم كالله بري أندو دي كونو كبري جيتشو دي مودون كون أن أكثر وند كبري دود مدة الحمل دمون ريدو ياغانغال إنيل 4 سنين كدو بناي لأنه سبكوني لم يثبت تبتالي بالتحديد كير بسبب كير غونغول دليل فيرجع سكروت فيه دليل إلى الوجود فاده كو وداكم وقد وجد غمدي 4 سنين دوبناي والله أعلم قال عندي الحالة الثالثة الحالة تتبون أن تلده كند أجيبين تبوبون فيما فوق الحد إدو كون سنغو دو كيرونغو الأدنى فاندونغول لمدة الحمل ونند دومون ريدو ياغانغال ودون الحد كوري كيرونغول الأعلى ودون الحد كوري كيرونغول الأعلى كوري كنتود لها هنا ودانيغول ففي هذه الحالة وني يون الحال إن كانت سلاتك تحت إن كانت سيسونا وني تحت زوج كويلي مودي أوني أو سيد ما بلو يطأها منو يطأ مكو في هذه المدة إندرندن دمونه فإن الحمل هراي إنيل دون ريدون دون لا يرس ندورنا من الميت مرد ميدون لأنه سبو نوكانكو غير متحقق هري تبينتناك الوجود وودغل مكو حين موت المورس سانغا مايغو رونتيدون الاحتمال سبو روندي تقول أن يكون دلاتو من وطئ ko immorde yidande hadisin fuddunde den bawti dum baada mawtil mauris baawa maygor ronado haray ronditoto programme nabiremo do wan kanat silati kenon kanko sonnajo lato taw o yotta ka few e baldi fi hadil muddati enden dumun don fap li adami zawji sabu wasagol modi o mara modi awi sayyidati madum pullo o mara pullo mo woni le koyde mum en andirama kadi jindugol zina en andirama dum don fo aw ghaibatihima ma hibe woda kono hibe wirni be ala don aw tarakahuma ma akkitugol mabbe alwatu ayidugol e makko ajazan karunkugol fara fo no andi hibe don kono fo no andi hibe nawni be gaynata yottagol e sonnajo aw imtina'an ma salagol few hada foppo no andi way hibe sali o sonnajo do hibe hawki moto ray don fa innal hamla don hada reedu ndu yari zundurona lianna sabu haray koni mutahaqqiqun hino fillita al wujuda wodagol mayri ko adi o ya mayde hada dun do wagadi ittafaqal ulama gomdi fottani jomirabe gande ben ala anna al mawlud wonde bobon idastahalla so dagini baada wiladati baaw jibinagol makko fagada tahaqqaqat haray gomdi tabiti wiladatuhu jibinagol makko gol kadi hayyan ko wurdo hayatan gurna mustaqirratan nyibudan waqtalafu haraybe luto ndiri fi ma siwal istihlal konko tawata tanada gingol don hebe luto ndiri kal haraka wana memminagol waridaa muiningol awi tanaffusi madum fofugol faminal ulama no jiya jomirabe gande ben man yakata siru berrabbin dinibe alal istihlal e do dagingol wala yalhaqu bihi wonde jeengi data watti data ke modum ghayrahu ko hinado min hadhihi al-umur imurde di piji di wayriti den yewtude do wamnon mabbe man yu'ammimu hubintindo min kadi abdullah kala ko don do mi buri subade wonde fayalhaqu wonde fofugol e muynugol e memminagol dum don fo mudum jeenginte tawtine bil istihlali wullugol gol dagina kullu ma dalla kala ko tindini ala hayatil mawludi e do wurugol bobo jibina do wa hada huwa ar-rajih wonde ko dum ko jikki lianna al-istihlal sabu dagin gongol la yaqtasiru rabbin dinatake tafsiruhu firumungo ala sirahi fi sunkugol fagat pet rabbin dino den wonde ko fi so sunkitum bat kon yashmulu hina mafta al-harakatu memminagol wana hawa ko nandita taimu inda ba'd ulama yanokuka yoga yomirabe gande ben wa hatta law iktasara ha istawra bin dinike
tafsiri listihlal firo e dagingol ala sauti ko be hitutun wasurahi e sonkugol tun fa inna dhalika raydun la yamna'u hadata al istidlal e dallinorgol bil alamati